uwo munsi umuhanuzi aravuga ngo uwo munsi wabo bamarayika biyereka uwo abantu. munsi arahanura aravuga ngo ariko hahanura semakanga atari ko avuga ko uwaba yari kuhanura avuga kuri za rugo uwaba akazisobanura uwari musobanura n'indi umunyakazi. Noneho barahanura baravuga ngo inganje harasambutse ngo kandi abana banyu muvuga ururimi rumwe nibo bazabakura hano. Nta musirikare twagira abanyura nta nambunde yahabakije inganje. Abana bacu bahehe se Mana yawe, ati abana banyu muvuga ururimi rumwe nibo bazabazana. N'ubusirikare bwari buhari bwari ubwana bwari bukeye barubwo mu gisirikare ariko ntibari benshi. Noneho bamaze kuvuga batyo baravuga ngo ibyatsi byo haruguru y'inzira no hepfo y'inzira birahuha. inganje habaye amatongo kandi muzahakurwa n'abo muvuga ururimi. Muragiye ngaho mugiye mu minembwe ariko inzu muzubaka mu minembwe ntizizabura imiganda mutarajabuka ngo muje Rwanda. ati inzu mugiye kubaka mu minembwe imiganda yazo ntizabura mutarajabuka ngo muje mu Rwanda. bavugaga batyo bavuge batyo ati kandi ga mu Rwanda nimugera mu Rwanda ntimukiyare. Bashiraho iri jambo ry'abanyakanani ry'abanyisiraheli ngo nimugera mu ishamba nimugera namwe i Rwanda ntimukiyare ngo mwashitse urugenzi ruzaba muzakomeza muje mu bindi bihugu. Ibayekeragaho wumva ko kera baduhaye inzira. Iryo jambo nararyumvise n'amatwi yanje norihagararaho. Ijambo rya kabiri bivaga aho ngaho kandangiza iryo bivaga aho ngaho ngo buce bati Karojo yaje Segabiro Kanyabugoyi aragenda arababwira ati yeme turi hariya ariko turi mu kaga mwodutabara Karojo akomanya abagiriye 70 baraza. Twongeye kubasuhuza mwese abaduteze amatwi hano kuri Timazi TV. Nimuze twongere kandi tubane n'uyu muvyeyi wacu mumaze igihe mwumva kandi mwarashimishijwe nawe. Twongeye kumwakira twishimiye kongera kubana nawe. Ikaze muvyeyi wacu kugira ngo utuganirize utubwire imirimo y'Imana. Twashimishijwe cyane n'ibiganiro byawe ndetse abantu bagiye babitubwira, niyo mpamvu twifuje ko wongera kugaruka. Rero kuba wemeye kugaruka turabigushimiye, Imana iguhe umugisha. Nawe tugusabe wowe utarakora subscribe, dukore subscribe uzaba ukoze neza. Kanda aho rwose kunzogera uzaba uduteje imbere. Aho handitse subscribe cyangwa sabone uhakande, nawe iyo nkunga uzaba uduteye inkunga nziza. Ikindi rero dushimire buri muntu wese uwadukore subscribe, akora comment, akora share, ibiganiro byamushimisha akabiha abandi. Turagushimiye kandi tugusabye umugisha w'Imana. Hano rero tubagezaho imirimo y'Imana. Abakozi b'Imana bakoreye Imana bakiriho nk'aba, bakoreye Imana batakiriho ubuhamya bwabo, ndetse indirimbo tukabagezaho n'ijambo ry'Imana ndetse na bimwe byo mu mico yacu, kuko ubwoko butagira umuco nabwo burashira. Zose biba zubaka ubwami bw'Imana. Rero twongeye kubakira mwese tubane, reka dusenga Imana tureke kurondogora muvyeyi wacu agira icyo atubwira. Mwami Yesu habwa icubahiro ku munsi mwiza duhaye kandi kugira ngo twongere kubana n'abantu bose baduteze amatwi. Reka duhabwe umugisha kubw'iki kiganiro, twese twumve imirimo yawe, tubone ibitangaza byawe. Bana natwe kandi ubikore byose ubisohoze ku bw'ubwami bwawe bubashe kwaguka. Tubisenze mu izina rya Yesu.
amen. Ya, yego turakwakiriye. Iki kiganiro cyacu rero icyo dushaka ko utubwira, abantu benshi bumvishe ikiganiro waduhaye mu minsi yashize utubwira ko inganji mwabonaga abamarayika mukababona n'amaso y'umubiri. Abantu benshi bifuje ko wababwira neza kuko wabiciye hejuru, bakeneye ko babwira imirimo y'Imana, noneho mu buryo bwihariye imirimo y'Imana yakoze inganji. Ese mwagezeyo gute? Inganji batangiye gusenga gute? Ubuzutse bw'inganji bwaje gute? Imana y'inganji ni gute? Abantu babashe kuyimenya n'imirimo yakoze. Ubihere mu mizi kuva ese wagiyeyo ryari, zagenze gute, hanyuma ibyo biganiro biraza kudufasha. Ni karibu. Urakoze. Reka tuganire uburyo ubukristo bwo hambere bwari bumeze. Nacyo ni cyiza bari cutangiriraho. Rero ubukristo bwo hambere buri mu gusa n'ubwubu. Bikagira inkuru. Igituma budasa n'ubwubu ni uko ubukristo bwo hambere barwanyaga kwiyeza. Barwaniriraga kwiyeza. Mwebwe mu makuru yo kuba abakirisitu wasangaga gusenga Imana, abantu bazaga basenga Imana bayubasha kandi mukayubahiriza. Ijambo rya mbere, nta buryo mwinjiraga ahantu ho gushima Imana cyangwa ho gusengera Imana ngo mupfe kwinjira gusa mwinjire mutireze, mutabanje kwirega ngo mwiyeze. icyo kintu cyabagaho nimba ari ihuduma yabaye, nimba ari amasengesho yabaye, habaga umwanya wo gufata abantu bakicara hariya hanze ku muryango hariya, wabaje umuntu akaza yinjira yireze, kandi bashakaga kwigana kujya kwa Mose ngo aho ugeze nahera, bakambura n'inkweto zizazaga zinjira mu mahoro mu cyumba cy'amasengesho. Ibyashoboka ariko ndagira ngo n'ubu inaha hari aho babikora, bakagenda bakoraga ibyo ngibyo. Umuntu yaza kwinjira akinjira yireze, ukaza utekereza n'icyo watekereje, ukagitekereza ukakivuga, ukacihana. Burya rero kwihana si ubuhanga cyangwa ngo guca mu bwenge, keretse kwanamuza ukamenya ko uri umunyabyaha. Ariko abubu ntibakimenya ko ari abanyabyaha. Ivongonyo iryo bari mu kuvuga ngo nazaga no bavuga ngo bariye vongonyo, agatogo, imvange, ugasanga ibintu byose bashucuriye hamwe. Ni ukuja gusenga, bakagenda bose, abaraye banywa, abaraye bagira bate, bene ibyo ibintu ugasanga byose ni ibicucume. Ariko mukavuga ngo ko murahamagara Imana, abantu bakavuga ngo ko barahamagara Imana, kandi nenda ibyo muhaye muyihamagariye, ibyo muhaye muzira ari byo muhaye musaba kandi kuyihamagarana. Ariko rero icyabagaho kera cyane kwari ukwihana no kwirega. Mwamara kwirega mukinjira ahantu hasengerwa, mugapfukama, mugasenga, abasenga bahagaze, abasenga bicaye, ariko mwireze. Kandi iyo umutima udahaye gucira urubanza, uza uvogera imbere y'Imana. Niko ni ukuri. Ariko igitangaza kiriho ubu, abantu basigaye binjirana ingeso zabo, bakinjirana imico yabo idakwiriye, bakinjira bameze nabi,
baje gusenga rero bagasenga bose, simvuga ngo bose niko baba bameze, ariko rero nubwo ari beza ariko bivanze n'aba bandi. kubaza bavuga ngo umukobwa aza bumwe agatukisha abandi. Uzi ko kane yaribye, akani yaribye, akane yamaze kwiba, ariko hahanwa batibye, abantu barapfa, ingabo nyinshi zirapfa, ingabo nyinshi za Yeshuwa. Imana kuko yari ejo none umunsi wa none ni kwikiri. Imana ntikunda abantu b'iryabo. Ubutumwa urabuvuze kabisa, urabuvuze ubutumwa, ntizihinduka se yo, ubu nibwo butumwa, ntizihinduka. None rero uko twari tumeze mu gihe cy'inganji siko ndi mu kubona abantu bameze ubu. Uko twari tumeze haba nibuvuga ngo makera abantu bacakire ijambo ry'Imana, bubahaga Imana. Ibuvuga ngo mani hehe ubwo kwibarabara ibubembe. Noneho rero icyo nshaka kuvuga ni ukuvuga ngo inganji mwagezeyo muti? twagezeyo tujayo inganji, je nagiyeyo burya abantu ba mbere bavayo bahunga basaga n'ibintu n'ibintu byari bihari by'ubuhanuzi, ntawamenya iby'Imana ibihe iyo bibaye biza bigira. Hari igihe kimwe bigeze kwahura inka zirikanga mu gitondo, zitaha mu gitondo zahutse, manywa zirataha zose kandi ibirere byose ziraza. noneho abantu bategereza ngo nta gace mbese n'ikindi, ibyo bintu byasuraga gusenya kw'inganji. Cyo kintu gisubiremo neza, aho n'inganji zabereye, ibyo n'inganji byabereye, zarahutse inka barazahura, zimaze kuzahura nta gitekerezo gihari, waje kuba igihe cy'amanywa zose inka zikamba zigashya zikamba zirukanga zigataha. Aho atari mu muhano umwe, oya Yesu umuhano inka atari ikibuga kimwe, hamwe na hamwe atari ikibuga kimwe, oya hamwe na hamwe zarikanga ahantu hatandukanye zirataha, buri kibuga kigataha ikindi kigataha. Uko ni ukuri, niko sinazibonye ariko niko nabyumvise, niko babivuze. Cyari ikimenyetso kabisa. icyo ngo bamarega rero nabo hataraca iminsi barabomoka barahunga, nta murere yabateye, barimuka bagira ubwoba, bamwe barahunga barajabuka baja mu minembwe, barahunga baragenda barabomoka baragenda, ntawari ubirukanye. Sibyo kuko icyo gihe nyine ari cyo gihe Mudandi yarahavuye, nimba baratekereje ko ababembe bashobora kubagirira nabi. Nuko abandi bigugubirije barasigana barahavuye, bari abigugubirije mu minembwe. Hanyuma yaho rero muri abo banyuma nibo nagiye baje inganji, bari gushika inganji asanga abakirisitu abantu basenga Imana, abantu bakunze Imana, kandi Imana abantu baza bayikunda mu mahoro, benshi niho zibaryohera, bakavuga ngo Imana, ariko abazi Imana bayikunda mu kaga. Iyo akaga kabaye, akaga kaza gatera abantu gushaka Imana no kwegereza Imana. Uko ni ukuri. Noneho abari basigaye biha Imana nk'abazuki, barasenga barirega, baza basenga ari uko wenda babe batinya ko intambara igiye kuba, cyangwa ni ibyabajemo gusa. Ni ibyabajemo, ububyuke bwarabaye bubazamo, kandi ubwo bubyuke bwari bwatangiye mbere muri rya homoka ry'abarya ba mbere, kuko abaturika bari bafashwe bafatwa n'umwuka, bafatwa na uramusho, bava muri gaturika bagaruka mu bakuru. Ibyo uwabyumvaga yarabyumvaga. Icyo gihe ntabwo bagaruwe nuko bahaye bumva ko bitabibaye, ni ububyuke bwabaye, ni umwanya wabaye wo kubyuka, basenga Imana, bararirimba, basengaga uko bishobotse, ububyuke buraza. Nanjye nshitseyo gasanga hari icyo kirari cy'ububyuke, nsanga abantu barasenga rwose, kandi aho abantu basenga ntibapingana.
inganji itagupingana ko ari guhari. oya inganji ntitwapingana ngo usange ngo uyu ni naka uyu ni naka uyu ni naka. Inganji twarasengaga abaturika bakahaba, Abakatolike bakaza mu abakatolika wa bakaza mu Protestant biterane, mugasenga. bakaza mu biterane bakaza gusenga. Kandi bagatolika ndayango nakubwiye kuko uwo mugabo Mutagorama wa Rumenge yapfuye ari intumbi y'intama, naho Semagendera apfa ari intumbi y'umuntu. Ndayango nakubwiye kuko Urabisubiramo ntaco urabivuga ku ncamake. uko niko bimeze. Abaturika ni abakirisitu. Abaturika rero sinzi si bose, hari ababigiyemo Badafite kwa gakiza. uwari sogokuru Rutegeranya bamubwira ngo nabo umukoro bashike gabarata abaporotesitanti kibaza banywa itabi banywa inzoga, ati birananiye. Ubwo buce batabaturikaga babonetse baje bavuga ati bo baza banywa itabi n'inzoga bakinjira, ati ntiwumva isomo. Ati isomo ni iryo. Naho abaturika rero hariho bene abo baza bibera abaturika kubwo kwanga kugagasha ngo bave mu byabo bari barimo, kubera kwanga kuva mu byaha. kubera kwanga kuva mu byaha. Hari n'abaturika izina abaturika ariko ari abakirisitu. Nazaga ndeba nk'umugabo twabanaga hariya ngo ni Varisi. Rimwe naciye mu gatoki mpanje kugura inka kumurambya ngo mpashike mu gicuku, nahaciye nyine ngo 11:00 y'ijoro. Sanga ariko arasenga yapfukamye n'umugore wiwe, kuko nyine duhaye tubivuga, yapfukamye n'umugore wiwe mu ikanisa rya Gatolika rya Ntamuhutu, yashinze amavi ko arasenga. Kandi nta gukora byo mu bahanga n'amashapuri, oya yari ko asenga nk'uko dusenga. None uwo wovuga se ngo yapfuye ni umuturika? Oya no kuri. Yasengaga kandi noneho rero nsanga abantu b'inganji bari umuntu umwe. Yesu yabwiye abigishwa biwe aja kugenda, arabasengera arababwira ngo data ngo ndifuza ko aba baba umuntu umwe kuko nanje ndi umwe na data, ndi umwe nawe. Yego. Imana ntikunda batabanyikisha mu bitekerezo badahuza, ngo mutabanyike mu bitekerezo ngo bariya ni abanyanaka aba ni abanyanaka. Burya muba mwayobye Imana se murayigabura, yabaye ya nyama yo mu isoko. Bahuza imitima b'ingaje, barasenga, bagira ihuduma rimwe, basengera ikintu kigakoreka. Noneho igitangaza nabonye, haza kuba ihuduma yabaye ku gipimo, naje ni bamwe nditaramiramo. Ya huduma rero ese ku gipimo ni inganje ko nzagira ni imirimbo. Oya ni inganje, habaga ku gipimo cy'inganje. Naje nari iyo huduma rero ikabamo abantu, wari umunsi w'akazi kabiri, irimo abanyamasengesho bakomeye, barimo Munyakazi, aho uyu muhanuzi usigaye mu Minembwe, uriya w'umusaza yari umuhanuzi kweli. Abamo Semakangata mwene data wacu yapfuye. Uwo munsi bafatwa n'umwuka, niwo munsi twako tubona ibicucu by'abamarayika, ubona abamarayika batambuka. Niwo munsi twabonye ibicucu, twibaza impamvu zabyo, ariko tuza gusobanukirwa ko ari Imana yari yatugemuriye kugira ngo twereke ibitangaza. Tukaruha tugasohoka tugatunguka inzu tukareba icyo ari cyo gihagitera ibyo bicucu bisa n'amafoto ku nzu ihomye ingwa, tukabishaka tukareba hanze, twareba natwe abicaye tukabona ntiduhaye tuzunguruka mu mahoro, ariko ibyo bikazunguruka bigashikara muryango bigatambuka. Nuko bibaye bityo rero haza kumanuka umwuka, aho mvuga uwahabaye ubuhanuzi bukomeye bw'akarande karushe
gasa n'akageze hano turi muri Kenya. hano muri Kenya, ariko ntabwo havuze ko ari muri Kenya. Uwo munsi umuhanuzi aravuga ngo uwo munsi wabo bamarayika biyereka abantu. uwo munsi arahanura aravuga ngo ariko hanura semakanga atari ko avuga ko uwaba yari kwahanura avuga kuri zaruka, uwaba akazisobanura wari musobanura n'indi umunyakazi. Noneho barahanura baravuga ngo inganje harasambutse ngo kandi abana banyu muvuga ururimi rumwe nibo bazabakura hano. Nta musirikare twagira abanyu nta nambunde yahabakije inganje. Abana bacu bahehe se Mana yawe, ati abana banyu muvuga ururimi rumwe nibo bazabazana. N'ubusirikare bwari buhari bwari ubwana bwari bukeye barurwa mu gisirikare, ariko ntibari benshi. Noneho bamaze kuvuga batyo baravuga ngo ibyatsi byo haruguru y'inzira no hepfo y'inzira birahuha. inganje habaye amatongo kandi muzahakurwa n'abo muvuga ururimi rumwe. Muragiye ngaho mugiye mu minembwe, ariko inzu muzubaka mu minembwe ntizizabura imiganda mutarajabuka ngo muje i Rwanda. Ati inzu mugiye kubaka mu minembwe imiganda yazo ntizabura mutarajabuka ngo muje mu Rwanda. Bavugaga batyo, ubavuge batyo ati kandi ga mu Rwanda nimugera mu Rwanda ntimukiyare. Bashiraho iri jambo ry'abanyakanani ry'abanyisiraheli ngo nimugera mu ishamba, nimugera namwe i Rwanda ntimukiyare ngo mwashitse urugenzi ruzaba rugenzi, muzakomeza muje mu bindi bihugu. Bahekeragaho wumva ko kera baduhaye inzira. Iryo jambo nararyumvise n'amatwi yanje norihagararaho. Ijambo rya kabiri bivaga aho ngaho kandangiza iryo bivaga aho ngaho ngo buce bati Karojo yaje, Segabiro Kanyabugoyi aragenda arababwira ati yemwe turi hariya ariko turi mu kaga, mwodutabara. Karojo akomanya abagiriye 70 baraza barahuruka inganje, bahurutse ndiforoseje. Uwo munsi uruzi rwari rwantwaye. Ayo makuru ko utayatubwiye. Uruzi ruragutwara? Uruzi rurantwara ariko ndogoroka dore ndiho. Imana ishimwe. Ngo nibishako dusanga yuzuye imvura yatunyagiye ngo dushike, nari kumwe n'abagore n'umugabo witwa Mivuba wabitira. Noneho nari umusoro ngo mfata umuntu wanjye ndawujabutsa. Nta makuru ko Karojo yaje ngo mare kuwujabutsa ndasubira ndagaruka ntora uwa Mukarumenge ndawujabutsa. Noneho ngo musubire gutora uwa gatatu ruraturika. Uruzi ruba rwaturika kandi ururimo namye mbona rwamye rutuka rwaciye ku nkombe zombi. Ngo ndacavogera ngo njabuke kera amaguru barayakwisha. Numva ko bavuga ngo dataragiye we ruranibi ziriya ruguterera hejuru rukibuka Yesu ndapfuye. Ruramanura bagenda biruka ku nkombe bagatinyara kubikaho. Aragiye we ngoje gushika hepfo usanga Imana yateze igiti hari umugogo ndagifata, ariko mvuye ngeze kure bari bahebye. Ndacurira na wa muntu mukwahana umuntu ukomeye ndakuka nyine
ukiri iyo duhaye tusha. ni ya masengesho y'inganje. Bagendaga rero ngo mare gushika tugeze imuhira dusanga barahagaze barahashitse barara ijoro rimwe barahirirwa, ubwo natwe turahashika umunsi bahiriwe ngo dushike ya myunyu bati mugende mumene twanye dutaha. Imyunyu yari yaje kuhirwa ukuva bamagira bakiraduhambiriza abantu bose n'inganje bari aho batuje imbere baraduhurutsa icyo gihe bakaba bapfuye. Uramuzi? Nzamwumva. Turagenda turahuruka mu Minembwe. Ngira ngo hari abaciye mu Mushasha abandi baca Imirimba. Niko kuko njyewe naciye abaciye mu Mirimba nibo barimo bakaba. Niho yapfuye. Abo nari ndimo twaciye Fizi tuza guseruka hirya mu Ntuze haza guseruka Fizi. Duseruka Fizi. Fizi. Nuko turagendaga turashika mu Minembwe. Za nzu murazubaka. Dushike turabubaka inzu mu Minembwe abo basize ku Ndondo. Biza kurangira kera muje mu Rwanda. Ubushabi hari Imana ati abatwa niko kugira kimbo bitayisha abantu muyica abantu inkotanyi ati tubona aho tuma gushira bararwana ngo barwane abantu bagira batyo bariyukanga abashakutse none ngo bashabukira ngo bafate u Rwanda. Abanyamurenge bose barya bari bubatse inzu zimaze imiganda itarabora bose barajabuka baje Rwanda. Ubu hanuze ko bizagenda bose barajabuka baje Rwanda. Aho bibereye nyuma aho kugumayo bamaze no kubaka amazu y'ibidabashwa bigezweho. Ubu bamwe bari hehe mu Busuwisi abandi bari bataye amazu mu Rwanda, naho abatuye hano muri Kenya ni benshi. Uko byose Imana yari yarabibabwiye muri inganje turi inganje. Uko uwo mwaka wuyuka nimba hari nko mu uwo mwaka ba hari muri 70 muri 70 na yari 60 nje nagiye muri 60 nko muri za 72 aho wenda ngaha nko muri za 72 yari 72 ngaho kuko ari cyo gihe bari tutaraganya tuvuga icyo gihe duhurutse dutanga nuko babaga barasambuye babari i Rwanda barahavuye. Ubu ngubu barakwiriye amazu ari i Rwanda hamwe n'imisaka ayandi yarakondeshejwe ba nyirayo barayataye. Abandi ga bose nibo bari hano, abandi nibo bari Uganda, abandi nibo bari mu Rwanda, abandi bari i Burundi. Urumva nawe Imana zivuga kituzohaba ariko ntimukavuge niyo gunoye ngo muratura. Uko ni ukuri. Ico ni ikintu kimwe wabonye Imana yavuze kandi kirasohora. Imana yavuze kandi kiraba. Nairobi twazaga tuyumvisha amatwi bahaye baririmba mu maradiyo ntabaruzi ko umuntu yogera muri Nairobi. Aho reba ikindi ca kabiri tubwire wabonye inganje. Ico ni kimwe. Ikindi nabonye inganje. Imana mwabonye igitangaza c'Imana inganje. Nico cizo nka z'umubembe yarabivuze. Inka z'umubembe uwo kibembe inka z'umubembe yararagije gakuru. Izo nka yari yaravuze ngo inka ziwe azita amazina umwaka avuga ngo ni ubugingo butatu, ngo harimo ubugingo bwayo, harimo n'ubugingo bw'umunyamurenge, harimo n'ubugingo bw'iwe. Icyo gitangaza rero nacyo narakibonye kubona ababembe. Imana yari yaratubwiye ngo nimwemera kuba bamaye ngo abasirikare bazabamara, kandi nimwemera kuba abasirikare mukanga bamaye ati nabyo muzopfa.
ngo none none bazoza se mwe mugire gute ngo muze mugaburira abaje mubagaburire umurimo wanyu ni ukugaburira baza ari mayi mugaburire baza ari abasirikare ba leta mubagaburire ati icyo kizaba kisa Aha. aba ariko tubigenza hanyuma yaho rero igitangaza cyabaye nabonye minisitiri iyo nka neza kuyivuga nyuma Mm. haza kuza abasirikari 500 b'abapara baza baje guhiga igisigisigi cy'umubembe mu buto yarabahanguriye ngo ni abajenesi banze kwaga banze kumva ngo babishe ngo bamare gushika bashinga ikambi zabo mu kajuka Inganje naho haba mu kajoka bamare gushingaho ikambi zabo nuko baratura nirigira nabi ryabo mu buce bagize batya ni kuvuga igitangaza Imana yadukoreye banje kutugirira nabi bababwiza abo baje guhiga bakama baza mu muhana gutya bagashika bakubita inka bakazishorera wowe nyirazo nturi buvuge uvuga barakwica aho ngaho gatware kandabungu bamunyaze imfizi ziwe zibiri n'inka yiriza iyo mfizi iwe ngo yari nyabagasa yari iteze itya ingana n'ukubwira ngo bayikubite arunamaga arababaye bama bazana umututu bamufatira ngo ahitemo guseka no gupfa ngo no kuraswa ngo no kudaseka ati ni amagambo abiri turwaye useke cyangwa ureke ko niko tukubwiye uraseka cyangwa ureke tukurase barushizemo aragagara araseka neza aragagara araseka umuntu yoseka se ngo ni umuntu ni ukuzira ukikirigi araseka wamare guseka yanka zanka barazishorera bazijana uwo munsi unduki nanje nabanaga nabunduki no turi kumwe arambwira ati ngiye gutandura ngiye kureba aho baturuka bari baduciyeho bagiye kwa Rumengo none ngiye kureba aho baturuka nawe urabwire ugumye ureba inka nanje nimbabona ndaza kukubwira ngo baze kuza bamucaho nanje baraza basanga sindi mu nka ikumukikira ko ndasenga nzaganira ngo na Bibiliya nahunamye uje kumva numva amasasu mu nka ni mu maduka ndagenda ngo mbare gushika kiwiri kuhunga urabasanga oya ndabasanga ndagenda ngo mbare gushika mbasanga mu nka abahungu babiri b'abanyamasisi bazunguruka imfizi y'abunduki ngo ni bazaga bayita mikato cyari afungura hano komeze rero kote ryari ryaguteye icokere cyinshi cyane nuko bakubise nka ya mfizi bakubise n'indi nkihaka baza bamenye ikintu kibabaje bakubita indi nkihaka yitwaga Rwigasa bakubise n'indi mfizi y'urugondo yari ihari y'umusore bakubise n'ikindi kimasa Buduguri yari yituye Murama ngo bamare barazigabura bamwe bacanye icyo kimasa Buduguri yari yituye Murama uruhande rumwe abandi bashoreye za nka babiri na ya mfizi ariko bakamugira ingara umwe abwira uwabo ati iki kintu iyi mfizi ati zikunda gusema ati imfizi zazisema noneho ndabegereye ko nari maze kuba sa n'ubamenyereye ndababwira nti mureke mbabwire amakuru iyi mfizi ni iy'inka muzi y'inka yaka nkuko munyaza umugore ntibujanye inka kuja kurya munyaza umugore wanje inkaho mumwisha iyi nka n'imfizi nari mbikora
none mwebwe ntimwamubona ko muri abasore naje ndi umusore jewe sinakwinjira igisirikare nsigira ngo mwamwifuriza nanjye ngo nzobasanga ariko se kuba mu nyazitungo yonza n'umuntu mu rugo byari igihugu ni gute mwebwe mubaye bake none uraduhike reka tukubwire noneho uravuze tugize imbabazi zawe uraduhike icyo mushaka mumbwire icyo mpa undi yari yagurishije imfizi inka yiwe ariko yagangaho ifaranga zibitse hejuru y'inzu yarashobotse gusakambura tujya kwa ruguru iwacu keke nuko ndagenda ifaranga bazibitse mu gisenge mu byatsi ndagendaga ngaho mujane z'inka kugira ngo isubire hariya imuhira ndebe ko hari abo usanga bahishutse bagiye bihishe ariko yari amahirwe kugira ngo nze izo faranga yarazishoreye za zindi mbaye nsanzwe bise mu kabande barakusanya kujya kubasha mama naje ngeze aho ku nzu ifaranga zikuyemo zanye ibihumbi 2 yari byari ibihumbi 30 zanye ibihumbi 2,500 bishize mu mifuko y'ibihumbi 4 naje nirukanka mbone ko mbabwira ngo izi faranga zikuye hariya baransubizayo kuri wowe ndaje gushubira mbarangiye imbere kwa mukwega ndaje hariya naniye ntihabuza basigaye turagenda ngo tugeregayo basidatambutse musize inzira ndagiye nkabyo za faranga ndaswe kandi zifite ndaswe ndagarutse sanze hariho umukecuru nyine wa Rukamirwa babwira ngo niwe nzatse kinyoma kizagikiza handi kizacicanye ndaje ngo mare gushika ndazibahaye ate izi ngizi reka tuzijane subizanye inkaza zanka ndazikubanura ngo za kuzisa mu ruzi wa wundi wacanye cya kimasa cyabujugure barangizaga kubangiza bamurashinga tangira kukurasa igitaka barandaza igitaka cyamakindinga bakarasa batega amaboko wapi yundukira yishe nawe yashuka ati ni mwache bandugu mwache akakubita igitaka ngasimba imana yose ndibandasa ababoga barababuza ati mubare n'amanuka bari gushika ababara noneho nari mvuze ubugome bari bafite abafara bari bashimagana ngo bamare bamaze kurenga abantu bibwira gusenga imana tuja mwihuduma abantu barasenga rero mu by'imana izikora ngo baje mwihuduma gusenga barabasengera babereka imana bari bafite umusozi bari barawubatseho utuvake ibijumba ubutayu bari barawubatse aho babaganye utuvake tubesha uduce tw'ibyatsi utuzu tw'abasirikare nuko mu mugoroba umwe amaze ahenda igihugu harimo imvura kigihe imvura yoguye ntiyagwa ariko yego bamwe bacumbika barahaguma ntibaza abanyaga ngo bagende batambuke baje bazijana bakazirya bakigumira aho ngaho naho noneho ngo umuyaga wamugiye cyane kubera aya masengesho nibyo tuvuga imiriro bari bakije muri utwo dutunda tuba turahiye ngo hafatwe kamwe bo bakabegeranye byose biba birahiye twukaka kanya yewe ni igitangaza cyaba imana izana igihuha umuyaga uhuha muri bwa buzu bwabo abasirikare abapara bubatse burashira bahari bariruka barahunga amasasu n'ibiti bihiramo bikaza bibaturikana barahunga bihiramo ubuce mu gitondo barahaguruka berekeza muri Kimbi baja gufata ikabobo basanga Kimbi yuzuye bati turashize bafatana urunana gutya ngo bazafatana urunana ku bwinshi bakaja bamare kuruvogera acika 15 baragenda baratwara abandi baraja imana ibira badukijije icyo nacyo ni igitangaza gikomeye cyane ushima imana turavuga ngo imana idukoreye umurimo kuko ibintu twari twasengeye yirukana babapara baragenda kandi birukanwa n'umuriro wabo bakomeje w'igihuha imana nziza dusubiye kuri izo nka za Gapuri haje abahungu b'abasirikari 6 barimo 7 barimo umuhungu
wa Byuma waramumbwiye yaramukubwiye. ni data wacu uwo mugabo wapfuye. Baraza ngo bashike bati Gakuru duheze inka cyangwa wange kuziduha tukujana, ariko ibyo nari nabivuze. Ubisubiremo ntaco kuncamake, cyo naco ni igitangaza Imana yakoze inganje. Baragenda akora ati ndazimana simfase ako nukuba nze kwishwoga niyo bugingo butatu byaraga iby'umubembe ngo amare kuzijana. Gakura ati ndaceceka Umubembe kandi ari inka ziwe, kandi yaravuze ko ziri mu rupfu. Aragiye gabwiye umubembe, bari kubwira umubembe ati keretse ari imbunde bafite ndafite. Baragenda bagiye kuryama muri Nyiranjugu, barise nabo baje kugenda bari bafashe na Rurege yagenda azishoreye wabitira. Baraza barika muri Nyiranjugu ngo bamare kujabuka bose na uruzi rutari rutoya, bagihaye bajabuka. Hamaze kujabuka umwe, abandi bagihaye barwana n'amazi muri uruzi, barabarasa bose haba no gusigara n'uyu wa wundi bajabutse bari bubasiga. Baramukurikiza amasasu arabacika, aragenda batarwa amaze abatabazi, aragenda agarashika atakifiza abantu bashize, ariko ababishe n'Abanyarwanda. Baba niko batwitaga nta Nyarwanda batugambaniye baduhaye inka baza kubwira abajenesi baza kumutega no batumaze. Major ati mugende basha abasirikare nawe nyirubwiwe amategeka babahawe ati nimushika mugasanga n'inoka n'ukuri. Abanyamurenge bifatikanije na Mayi, Abanyamurenge azatubwira ngo tibazi Mayiba, nimusanga ari ukuri mu bishe byose. Abandi bose abantu bahaye baraswa. Ubwo abantu bari mu Yehuduma ko baracigiti, abantu bari mu Yehuduma gusa ko barasenga, barabwira Imana gusa. Naho Imana yavuze ati musenga amasengesho, niho numviye ngo amasengesho yaruyuki. Amasengesho yaruyuki, yaruyuki niko ijwi ryavuze ngo musenge amasengesho yaruyuki. Ubwo bisobanura iki mu bundi buryo? Jewe icyo gihe natekereje ko ari nka ruyuki ni wa murya w'intango udarika cyane, nibo baza bita ruyuki. Je narigizaga ngo ni uruyuki rukoma ruruma kudarika atorosha. Bivaga aho ngaho rero baraza ngo baze gushika harya barasiwe, bahura n'abajenesi kandi ngaho yagapfuyaga bararwana, barabirukanye. Ababirukanye bafashe umuntu uwamufatega atese uwo tubwira Abanyamurenge bazagera hano ati nimurebere ibishishwa by'imineke. Bamubona dore aho baciye barya imineke, dore aho bariciye barya ibisheke. Bari bazamuraga ati noneho Major ati noneho komeza uwo muntu ashika abahamya. Umujana ari uje kubuhamya koko ko muzamukorana na Mayi, bariyogopera ahaye bahamya kuko n'ubu ariho bari guhahira. Barazamukaga baragenda, bagashikaga mu bushiga ahamagaye abagabo bose n'ingano, baragomangiye abagabo nyine b'imitwe bamare gushika. Tubwire ingene muturanye n'abajenesi, ingene mutuye n'ababembe. Abandi bati ntabwo duturanye. Mureko murahakana ko mudaturanye? Duturanye, ukorana nabo. Nanone rwari urupfu babonaga ko barangaga, baremeraga bagapfa, bahakana n'ubundi ni ugupfa. Reka none dupfe tuvuga ukuri ko tudakorana. Barwanye uwo basanye wa wundi kera yashushiwe ari muri aho uwo bazanye kuba hano, ujya bazanye guhana nuko bati ngaho vuga yeka hasi ahetse yasuye kubyuka barapfa. Afata avuze wa musirikari itangaza ni Imana y'inganje niyo yadukijije. Ntiyavuga kandi yazamuwe kuvuga kandi afata avuze, afata atabashinje ibyo binyoma bye yarazanye. Turagaruka za nka zacu turazimuturira n'amafaranga asubirayo n'abasirikare bagenda atakwisha.
nico gitangaza nabonye inganji Imana yadukijije tuva inganji iducisha mu mushasha tugenda umuntu wapfuye n'igakamba ariko abandi bose jenesi bifuza kukurikira inzira guhubuka amahoro muragenda mushika mu tugenda minembwe turashika imuhira naho gusenga kw'inganji basengaga Imana ikumva kandi Imana iyo yavugaga ari umukristo yaremeraga ari umupagani yaremeraga Imana yavuze aho mu minembwe igitangaza cyo gutungwa n'isogo twumvise mu minembwe ndangora sinje wabivuze se sinyiwe wo nabyumva nyine muserutega mu minembwe duserutega mu minembwe turashikaga turatura bukeye bwaho ngo mutungwa n'isogo nico mbaye mvuga oya yitse ubwo ngubwo eh twatunzwe oh n'isogo nyuma ya murere nyuma ya Murere eh twatunzwe n'isogo duhungutse nivyo ntimwari muvuye inganji n'igihe mwari muvuye twari igihe twirutse cy'inda mu igaryi reka duhunguka reka tuzakomezaho ikiganiro ca murere ubwaco utubwira ibitangaza by'Imana uko Imana yabakoreye muri murere tukigire ikiganiro kizaba kiri ukwacu sinzi ko hari ikindi wenda gitangaza wabonye inganji watubwira kugira ngo dusoze narakikubwiye Imana ukuntu yakijije umuntu kubera za dayimoni zazaga zituma atabyara narabibavuze warabavuze ico warakivuze reka dusoze tubashimira gukora bose tubashimire ko mwongeye kuduha ikiganiro kandi ciza cerekana ukuboko kw'Imana n'imirimo y'Imana nshuti bavandimwe muduteze amatwi ni ukuri Imana y'inganji ariyo Mana y'ukuri n'ubundi ariyo dusenga ariyo Mana dusangiye twese nubwo tuyita inganji tuba dushingiye ku bitangaza yakoze inganji ariko niyo Mana yacu ntabwo ari iyindi Mana ni Imana rurema ariko yakoze ibitangaza umushumba arabitubwiye ko basengaga bahuje umutima ari umwe nta macakubiri nico catumye Imana ikora reka tubashimire mwese abakomeje kudutega amatwi Imana ibaho umugisha kandi iyi mirimo ikomeze kubazamura no kugira aho ibageza ndatekereza ko tuzongera kandi gutumira umuvyeyi wacu kandi azatwitaba kandi Imana imuhugisha ku mwanya atanga ku bwacu mahoro y'Imana ganze muri we ndetse no muri uyu muryango Imana imwaguriyeho umugisha urubyaro rwe n'abamukomotseho bose ndetse n'abazamukomokaho bazahabwa umugisha ku bw'iyi mirimo y'Imana bagiye bakora murakoze cyane reka tubasezere tuzabonana ubutaha mahoro y'Imana ganze bye bye